laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahirrahmanirrahim. Aray kon hollirɗon non en hewti e nder ayeji ñawoje ɗen ka arande suratul ahzab. Aray en jangay ila aya arano on ha ka aya jawabo yeru wo ko Allah subhanahu wa ta'ala newnani en ɓuccugol e ko karamokoɓe l'islam firɓe alqur'ana ɓe yewti kon fi muɗum. Aray en fuɗɗoto aya on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة الكريمة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. بجسني دون دالي هيكو أنيو النبي duumo e hulugol Allah wota ɗofto ɓe heferɓe wota ɗofto ɓe naafiqiɓe. Allah honno andi kala hunde imo humpiti nderi muɗum, imo humpiti gunduji mum ɗin ka nder, imo ñeñani waɗugol kala hunde ka nde watteɗon. Jokkuyo nula ko joomi maɗa wahyini e maɗa. Allah no andi imo humpiti ko watton kon o tentini ɗum ɗon. Wakkilor Allah fawɗa e makko. Allah no yoni faweteɗo e muɗum sabu o yebata fawiɗo e makko. Allah non o waɗanali hay e goto e yimɓe ɓen ɓerɗe ɗiɗi ka reedu makko. Goto mara hakkillaji ɗiɗi. Ɓe rewɓe non ɓe on ɗon nandindinde e harminaɓe mon wano nene moɗon. ɓen wonali nene mon tigi tigi. ɓeygu goɗɗo wonata nene makko. ɓe wona ɓe nodditede mon wi'on ko ɓiɓɓe mon harana ɓiɓɓe reedu mo. ɓen kadi na ɓiɓɓe mon ka haqiqa. O waɗali mo wona ɓiɗɗo yo wonu ɓiɗɗo. ɗum ko onon tun wori ɗum ka kunduɗe moɗon. Allah kan ko gonga on o daalata, ko kanko kadi tindinta yimɓe ɓen e laawol feewngol ngol. So ɓe jokkingol ɓe oñatako. ɓe ɓiɓɓe wona ɓe nodditede noddireɓe inɗe baabiraɓe maɓɓe ɓen tigi, o tawan noddirɓe inɗe nodditaɓe maɓɓe ɓen. Sabuna ko ɗum ɗon feewi, ɗum ɗum ɓurata nun inde ka Allah. So on andano baabiraɓe maɓɓe ɓen wi'eɓe siɓɓe amen ka diina, wi'eɓe heftaɓe amen, rinɗinaɓe amen, weldiɓɓe amen. Junubu non fawaki on son ar faljude, ma ko faljuno ɗon Allah nangitirta on ko faljuno ɗon kon. Ko henno o nangitirta on koko tewi ɗon wowru ɗon kon. Hara ɓernde nden no humpiti fimum nde tewo pas nde waɗa, nde anniyo nde waɗa. Allah non ko siforɗo yaafagol, ko siforɗo yurmegol. Haray e nder firgol konguɗi weddiɗi tuŋarankeji ɗin, ko wiyete ittaqillah ko faanda e o aya ɗo wona wigol tum hulu Allah,
sabu ko nulaaɗo woni koho hulooɓe Allah ɓen kono fewtinani ɗum yewtere nden yewta fewtina e maɓɓe hayso mofte ɗen fof faanda kono ko faanda e ɗum ɗon haqiqa ko tabitu e kulol Allah ngol duumoɗa e maggol ɓe ngandi noon kulol Allah ko inde nde tawata no muuɓi ma'ana yaajuɗo no faandi e mum waɗugol kala ko moƴƴi woɗɗito kala ko boni si neɗɗo waɗi kala ko moƴƴi ko heɓi feere mum o acciti kala ko boni hara e woni hulɗo Allah ɗum ɗon no ƴetta ka haala arabu ko wiyete kon heedo ko ɗum waɗi si Ibnul Qayyim rahimahullah himo maaki ko woni haqiqa kulol Allah ko gollugol ɗoftaare Allah nden hara ooti no gomɗini Allah no habbi baraji ko o golli kon ko Allah yoɓatamo o ɗaɓɓira ɗum yiingo ka yamirore himo ɗoftaade Allah ka haɗore himo accude ko o haɗi kon himo gomɗini himo huli lette Allah ɗen ko ɗum wiyete ka raɓɓinɗingol gollugol yamiraaɗi ɗin foddetaaka woɗɗito haɗaaɗi ɗin fuu ko ɗum Ibnul Qayyim rahimahullah o maaki kafirin ko wiyete kafirin ko yedduɓe ko wiyete noon kafiru ka haala arab ko dulluɗo nema Allah haray ɗum ko seeka ɗum e konngol wi'etengol kafru ko wiyete noon kafru ka ɗengal arabu ko surrugol goɗɗum ombita ɗum tigi ko ɗum waɗi si aawowo no wi'e kafiru ka haala arabu ina waawa arde tawra goɗɗo no aawa leggal ma himo aawa jaabere ma bantara ma kaaba ma putte ma kala ko tawɗa himo aawa ɓay konko aawete ɗon koko irete ka leydi no sella ka ɗengal arabu ka wi'amo kafiru si tawi ko annduɗo ɗengal arabu sa tawi mo aawa a wi'imo kafiru koye inde suddugol ma ɗum ombitugol woruɗa o monantako makko waɗi mo andina ɗum woni ɓanginande nden kafir ka saria amma ko luga on o faandi ɗum ko luga si Allah subhanahu wa ta'ala no daari nokkugo e qur'ana on a ajabal kuffara nabatuhu on kuffara faandaɗo ɗon ko remoɓe ɓen mana aawoɓe ɓen ko fuɗata kon e ko ɓe aawi kon haray no weli ɓe no ngalɗini ɓe no hawni ɓe ko kefeero non wiira kafir ko fii ko o surroo nema Allah on o wattinamo o ubbamo o ombitamo few kala ko tindini e wonde Allah ko gooto kala ko tindini e nemaji Allah o ombita ɗin o wattina ɗi o sudda ɗi tawa ɗi yaltitata haa o irrano Allah tawhidi ko ɗum ɓe inniri kafir on kafir amma non keferu ngun no mari noneji buy no woodi ko ɓe innata kufru inkar keferu ko tawata ngun ɗon ko yeddugol koyno woni ɗum ko neɗɗanke mo anda Allah o jaɓa woodede Allah few himo yeddi ka ɓernde makko woodede Allah himo yeddi ka ɗengal makko kadi woodede Allah ko on wiyete munkir yedduɗo no wi'e kadi kufru juhud iɓe mari noone goo wiyeteɗo kufru juhud koye noone on kufru juhud ko hara ooti no ɓirri ka ɓernde makko wonde Allah no wuudi ko kanko tagi ko kanko wurni ko kanko warata ko kanko immintinta joni noon himo ɓirri ɗum ka ɓernde makko emo hooli kono himo yeddi ka ɗengal makko kuuɗe makko ɗen kadi ko kuuɗe yedduɗo komo wiyete jahid ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala sifi fi yimɓe defte ɓen ɓay hiɓe pellati hiɓe felliti wonde nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ko nulaaɗo hiɓe gomɗinno argol makko woodede makko nulaye makko hiɓe gomɗinno ɗum ado arde
o ari tunnon ɓe taynaka maɓɓe o ardi ɓe yeddi hiɓe qirri ka ɓernde kono hiɓe yeddi ka ɗengal ko ɓen Allah daali falamma ja'ahum ma arafu bihi kafaru on kufru ɗon ko yeddugol ko hooli ene hiɗa hooli tigi tigi on kono a faalaka inna ko fenande hare ɗa felliti ko gonga non noone tammon kadi ko wiyete kon kufru aynade ko wiyete kufru on aade kufru aynade ko keferu ngu tawata ko sandal ɗaggol ko woni ɗum ko qirragol ka ɓernde qirro kadi ka ɗengal kono salo jokkude few hiɗa hooli wonde Allah no woodi hiɗa qirri kadi himo woodi kono gañanani ndin e nawligu ngun waɗa ha oti salo jaɓude few wono keferu ɓuray siyankoɓe go'o anduno ɓen nulaɗo andi dambe makko ɗen andi gomɗugol makko ngol andi jikkuji makko ɗin o wolani ɓe tun tawi ko welali ɓe tawi ɓe hooli wonde ne ɗum ɗo enele ko gonga ni kono ɓe yeddiri sabu nawlireyagal e bewre e gañanani ko anon kadi no woodi ko wiyete kufru nifaq keferu ngu tata ko keferu nafiqaku koyno woni ɗum ko qirragol ka ɗengal kono hara ka ɓernde oti no yeddi naafiki hoolaki Allah naafiqaku mangu ngun jogiiɗo ngun ɗon gomɗina Allah ka nder gomɗina diina gomɗina fus ko gomɗinte kon ka mbirnindi kono ka ɗengal imo qirrade huwondire faamina ko julɗo no qirri no jokki kono hara ko fenande ko ɗum wiyete keferu naafiqaku ko yeddugol ka nder ɓernde kono hara no feññini ka ɗengal no jokki no yiɗi no jaɓi ko ɗum wiyete golle naafiqiɓe ɓen ko ɗum waɗi si naafiqaku ngun no boni ɓuri alhaaliji luttuɗi ɗin fuu e ɗi noniji ɗo ko wiyete noon munafiqin Allah daal la tuti'il kafirina wal munafiqin ko en wiyete munafiqun ko ɓen feññinɓe l'islamu ɓe suuɗi keferu ɗum ɗon ko ƴetta ɗum ka ɗengal arabu e ko wiyete nafuqa ko wiyete nifaqa ka haala arabu ko ƴetta ɗum e nafuqa ko wiyete nafuqa ko hujrul yarbo suudu ngiiru maawi en ngayka ngiiru asa en ngayka ha gayna si ndu asiri ɗa ndu asa ha ka ƴawoygol ndu asa ha ɗewla ngosen ngoɗa ngiiru ko gayɗe ɗiɗi asata ngayka goo hara ika yaltiti kandu natirta ɗon kandu yaltiroyta ɗon ndu asa yoni ha ɗewla kono hara ndu tufaali lutta gukkunni haɗi tufo kono ndu ronka tufude si tawi ndu ari ndu naati ndu maaɓirama ɗon ndu aray tun telen ka ngayka sakkitora to ɗen ndu tufa ndu dogina ndu yaltira ton jon non ɗum ɗon wiyete nafuka ka haala arabu ɓay ndu naatira e sengo ndu yaltira sengo kandu yaltiroyta ɗon ko ɗum ɓe innata qaasu a'a kandu naatirta ɗon wi'e nafuqa naafiqaku ko ɗon ƴetta ka haala arabu koye ɗum waɗi naafiqiijo naatiray woni ka l'islam ɗengal ngal kono o yaltira sengo ka tatonaka o naatiri ɗon hew himo naatiri ɗengal ngal mo wi'i la ilaha illallah kono himo yaltiri ɓernde nden ko ɗum ɗo woni himo yeddi fes himo suuɗi keferu ngun himo feññini noon l'islam ko ɗum wiyete munafiqin naafiqiiɓe ɓen ko yimɓe ɓe tawata no feññini l'islam kono hiɓe suuɗi keferu ngun ko ɓen ɓuri bonde alhaali ko wiyete wakilu ka ɗengal arabu ko reenuɗo Allah noon ko kanko woni reenuɗo arsikaji jiyaɓe ɓen mo wakkilike Allah subhanahu wa ta'ala haray himo hooli ko Allah fawti arsike makko on ko kanko fawti yamirore makko o fawo e Allah kanko tum Allah bajjo on o fawo e on ɗo ko ɗum wasi Allah daali wa tawakkal ala alhayyi alqayyum ma ɗum wa tawakkal ala alhayyi alladi la yamut fawo e o Allah wuruɗo mo maayata ko wiyete on fawgol e makko ko joñagol e makko ƴetta fiyakuji mum fof boyla e makko kanko Allah aray mo andi ko kanko reeni fiyakuji makko ɗin fuu tuzahirun ko fanda e ɗum ɗon
ko nandindingol ɓeygu mum e nene muɗum wasi o wi'imo joni anti alayya ka zahari ummi an o suddiɗo hiɗa wa'a nimmi wa keeki nene an hari arabuɓe ɓen ka fewndo ka zamanu jahiliya si tawi ɓe fewti ɓeygu maɓɓe ɓe wi'i mi wattima nene an haray ɗum ɗo woni kergal few ngal ɗon woni haray kergal nandindingol ngol hari woni kergal few ko ɗum wonno ko anda ka zamanuji jahiliya islamu on noon ari o yurmini tagu ngun ɓe haɗa wowlugol ngol konngol ɗon tawa inna wowlugol ɗum tawno harmi kono ɓe wajimbinana kaffara wonande kala nandindinɗo ɓeygu mum e nene muɗum hande kadi haray wonali kergal kono haray dewgal ngal woni yowingal dewgal ngal darnama golle maggal darnama ngal hutortake ngal taƴali koy kono haray ngal hutortake ina jogo kaydi si tawi woni joni waktu mayri lanni haray hiɗa jogi ndigoy kono haray ndi hutortake fewndo ɗon haray ngal dewgal ɗon woni darnangal golle mum ngal hutortake ngal taƴali kono ngal hutortake joni noon ko wiyete zahar on ka haala arab ko ƴetta ɗum e ɓaawo ma ɗum keeci ɓe hertini noon keeci ɗin e ɓaawo ngon sabuna ko keeci ɗin ko ɗon bakete ko e keeci bakete sa ƴetti joni mbaɗɗateri koka keeci mayru koka keeci mbaɗɗateri ndin wonɗa waɗɗade joni noon ɗum ɗon ko kinaya wi'ete o ƴetti pilasi keeci ɓeygu makko ɗin o watti ɗum ɗon e pilasi keeci yumma makko tawi o nandindini konko o nandindini ɗon darni golle dewgal ngal hattuma waɗi kaffaraji ɗin aroya yeeso wano ka suratul mujadala iɗi sifa ɗon ɗi fof majji en sifotoɗo seeɗa e majji ka yewtugol ñawoje ɗe adiya ak ɗum ko wiyete adiya ko jamu da'i ko en woni ɗum ko nodditaɗo woni on nodditaɗo ko wiyeteɗo ɓiɗɗo goɗɗo kono harana ɓiɗɗo ka haqiqa ko ɗum wiyete tabanni ɗum kadi hayno ka jahiliya islam on ari bonni nden ñawore ko ɗum waɗi atto islam on arde hari nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama no mari maccuɗo rinɗinaɗo mo nene khadija okkunomo wiyeteɗo zayd ibni harisa ko atti annabako ngun arde o dambita noon e nulaɗo ko ɗum wiyeteno tabanni islam on noon ɓay ari bonniti nden ɗo ñawore e ɗe ayeje ɗe janguɗen ɗo aqsatu on ko mi mana a adal ɓurata nunɗinde ɓurata fewinde mawali on ko ɗum wiyete awliya on fi din yani weldiɓe ka dina heftinaɓe ka dina koye ɗum woni ɗum komo tawata hakkeji ɗi tawata ko hakkeji wattitaɗi hakkunde goɗɗo e goɗɗo wonata hakkunde ma e ooti wano ɗin hakkeji wonirɗi hakkunde maɗa e siɗɗo maɗa ɓadodiraɗo ka enɗa ko ɗum wiyete mawali arinɗinimo a wattirimo wasi tawi woni ɗen ko siɗɗo maɗa ka dambe kono hara ka nder hina siɗɗo ka dambe ko ɗum wiyete mawali ɓeni noon sa anda babiraɓe maɓɓe ɓen wi'uɓe mawlaya ma ɗum waliyi ma ɗum ahi ma ɗum ko nandi e muɗum e konguɗi labaɗi kono hara wona nodduɗi inde oti nden ko inde baba on tigi tigi ɓaya anda gafuran ko bimana yaghfiru zunuba ibadihi mo yaafo junubaji jiya e makko ɓen o itta bonɗi maɓɓe ɗin fof si ɓe tuubi ko ɗum o daali nokku go wa inni la gaffaru liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada o daali min dey komi hewɗo yaafade kala on tuubuɗo gomɗini o golli golle moƴƴe o feewi rahiman on ko bi ibadihi ko yurmeteɗo jiya e makko ɓen no jiya e yurmegol allah wonande jiya e makko ɓen ko yaafoto kon faljuɗo o nangirtamo faljire makko nden ko tewiɗo tun nangirte tewnte muɗum on ɗum ko yurmede allah subhanahu wa ta'ala waɗi haray mana ñoggaɗo on nder gam allah bajjo seniɗo on o yamirinulaɗo makko tedduɗo on duumagol e kulol allah woɗɗito dendaningal haɗaɗi ɗin o rentini mo kanko nulaɗo on ɗoftagol heferɓe ɓen jaɓanaɓe ko ɓe noddata kon e muɗum o rentini nulaɗo on ɗoftagol ɓe naafiqiɓe ɓe tawata no feññini liima no suuɗi keefiru
sabuna ko ɓe woni ayɓe Allah e nulaaɗo makko woni tigi tigi ko ayɓe gomɗinɓe ɓen kadi ɓeeɗo holnaaki ɓeeɗo hoolataake ɓeeɗo diisnataake ɓeeɗo fewjinataake e mum ɓeeɗo ɗen jokkataake sabuna kene on e gundo on wonaa gootum ko ɓe feññini kon ka yaasi wonaa ɗum ɓe suuɗi nder kala neɗɗo mo tawata no feññinane goɗɗum suuɗa goɗɗum kon ɗum ɓuri hulɓinaade ɓeeɗo mbaadi maɓɓe ndin ka yaasi wonaa ɗum ɗo woni haqiiqa maɓɓe on ka nder sabu ɗum no waɗɗi reenagol e ɓe hara jaɓanaali ɓe ɗurno e maɓɓe sabuna ko ɓe yimɓe faasiqiiɓe yaltuɓe e ɗoftaare Allah yaltuɓe e diina Allah nde yewtere ɗo koye nulaaɗo men on sallallahu alayhi wa sallam fewtinaagoy kono ko faandaa ko anndingol mofte ɗen janna ɓe naatugol e laawol kulol Allah ngol gollira ko alqur'ana on noddi e muɗum kon terto bid'aaji wowtanooɗi waɗeede ka zamanu jahiliya e piiji añiniiɗi ko wowano waɗeede ka zamanu jahiliya a sikkay aya on wi'u hey ko an yo nulaaɗo an o nulaaɗo duumo e kulol Allah ngol duumoɗa e ɗoftagol Allah ngol wota ɗofto yimɓe keeferu wota ɗofto yimɓe naafiqaaku e ko ɓe nodday ma kon e muɗum ta newanoɓe wota ɗaakamɓe wota arnano ko ɓe wonma noddude kon e muɗum ko ɓe innata kon wota arnano allaji maɓɓe ɗin ko boni sabuna Allah no andi alhaaliji jiyaɓɓen ko ɓe miiji e ko ɓe feññini hunde suuɗanaaki mo joni noon jokku ko Allah wahyini kon e maɗa e sari a fewɗo wota hulu kamba goɗɗo wota hulu hulɓinande goɗɗo e heferɓe ɓen sabuna Allah no wondi e ma yowo e makko kanko fawɗa e makko joña dendaningal fiyakuji ma ɗin e makko sabuna ko kanko woni reenuɗon ko kanko woni wallowo on Allah subhanahu wa ta'ala o rutti aaƴanɗe jahiliyankoɓen e ko ɓe woni e mum e majjere e sandal ɗagol o ɓangini wonde wono woniri noon neɗɗanke mara ɓerɗe ɗiɗi ka reedu muɗum wa noon kadi woniri sonnajo goɗɗo wawata wonde ɓeygu makko sonnajo goɗɗo wawata wonde nene makko Allah subhanahu wa ta'ala o holli wano woniri noon neɗɗanke mara hakkillaji ɗiɗi mara ɓerɗe ɗiɗi ka reedu mum ko non woniri kadi ɓeygu goɗɗo wawata wonde nene makko few ko non kadi ɓiɗɗo mo tawata ko nodditaɗo wona ɓiɗɗo reedu wona ɓiɗɗo dambe wona ɓiɗɗo yaltuɗo e keeci ooti on kadi wawata wonde ɓiɗɗo ka haqiqa sabuna ko wiyete ɓiɗɗo haqiqa komo tawata ko ka keeci maɗa o yalti ko wiyete nene haqiqa komo tawata a yalti e reedu makko joni noon Allah ko ɗum wasi daali nokku goo in ummahatuhum illa llahi waladnahum nenira e maɓɓe ɓen wonali ka haqiqa si wona jibinɓe ɓe ɓen tigi haray ɓiɗɗo haqiqa kadi ko yaltuɗo e keeci ɗin yani ɓiɗɗo goto wata hewde babiraɓe ɗiɗo haray ko ɗum ɗon ayeje ɗen sifiɗo ɓangini haa feññini few wonde ko ko wiyete fenande ko ko wiyete fefindagol ɗum ɗo fof koko iwri e mon ono Allah ko gonga on daalata ko kanko kadi tindinta on e jokkugol on ɗon gonga Allah subhanahu wa ta'ala yamiri e nder ɗe ayeje dambitugol ɓe ɓiɓɓe e baabira e maɓɓe hewɓe ɓen tigi sabna ko ɗum ɗum woni peewal ngal ko ɗum ɗum woni nunɗal ngal o wi noon sa anda baba oti no wiyete wi'umo akhi fi din ma wi'ama mawlayi haray ɗum ɗon fof sa wowli haray no dagi wowlugol ko waɗi haray a fenaali o wi noon junubu fawaki on si on ar faljude yeru ko faldino ɗon kon himo yaafi on kono ko wiyete junubu ɓurɗo bonde on ko woti tewi kon hara himo andi tigi ka ɓernde o tewo pas o wowla ka ɗengal kono Allah ko yaafotoɗo mortanɗe jiya e makko ɓen ko ɓe falji kon o yaafoto kanko Allah subhanahu wa ta'ala on ɗon somi e nder ɗe ayeje ƴewtanu ɗum ma ɗum koye nulaaɗo Allah fewtina kono ko mofte ɗen kañum kadi woni ko faanda haray sabu jippagol ɗeɗo ayeje o wi e sa'i goo Aba Sufyan ibn Harb radiyallahu anhu atto o silmude Makka ɓe andi kanko laamino makkankoɓen fewno nden ñande ko jeyanoɗo atto o silmude
e haɓaynoɓe nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallama e Ikrima ibn Abi Jahal ɓen fof silmuno ɓe wonti sahabaɓe tedduɓe. Kanko noon Abu Sufyan e Ikrima e goɗɗo no wiye Abal A'war ɓe arno ka nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallama ɓe jippi ka o wiyeteɗo Ibnu Ubay ɗum ko Madina e Jaddu bun Qays ɓe yewti hakkunde maɓɓe kamɓe ɓayɓe tummodiri ɓe yewti ɓe ari ka nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallama ɓe noddi nulaaɗo on e piiji go'o ɓe ɗuuri e piiji go'o ɓe ɗaɓɓiri nulaaɗo on wonde e neyo accu aybingol ɗi allaji maɓɓe Laata e Uzza e ko nandi e muɗum wonde ta nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama aybinɗi ita o yewtu ɗiɗo ɗen konnguɗi ɗi tawata hawranaaɓe yo jaɓamɓe tefoore majji on wonde ɗiɗo sanamuuji iɓe hooli wonde naaɗi Allah ka haqiiqa kono ko ɗin ɓattinoytaɓe ka Allah walla ɓe no ɗi tefirana ɓe ka Allah subhanahu wa ta'ala wono ɓe wiiri noon ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila llahi zulfa ɓe ɗaɓɓiri ɗum nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama on sahi Allah jippini ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wata ɗofto ɓe ko ɓe wonma noddude e muɗum kon ɗum ɗon no jeeya e sabu jippagol on ɗon aya wono ardi noon ka asbabu nuzul lil wahidi ko noon kadi fillama wonde gorko gono ka Qurayshiyanko ɓennum himo wiyeteno Jamilu ibn Ma'mar al-Fihri on ɗon hari ko jeeyaɗo e gorol Qurayshiyanko ɓen hari mo Makka tawi noon himo mari hakkille ha iɓe piiraynomo misal margol hakkille tawi noon o yeetoto Qurayshiyanko ɓen kanko goy ko ɓerɗe ɗiɗi o mari himo mari hakkillaji ɗiɗi o wowlanayno ɓe ɗum ɗon o enna he miɗo mari ɓerɗe ɗiɗi ɗe ɗiɗi noon miɗo haqqilira ɗe miɗo manitora ɗe min mina hakkille an ɓen nanda e haqqille Muhammad kanko ko haqqille gooto o mari ɓernde wootere min noon miɗo mari ɗiɗi hari ɓe hooli ɗum iɓe felliti ɗum ko non woniri wono e noon ha Badri waɗi Madina ɓay Badri waɗi gazwatu Badri heferɓe ɓen foolama ñande goo noon e nder ɗum ɗon tawi joni ɗum ɗon duɗɗimo bonni hakkille makko ɗen o fotti noon e Abu Sufyan ibn Harb himo rondi paɗal go'o himo tambi ngala himo yahude mo sikki himo wattiɗe fuu ɓay si goɗɗo huli ma o maapike ay ay mo tun anda alhaali makko on haray ansi o fotti Abu Sufyan ay mo rondi ngala paɗal himo tambi ngala himo seppa Abu Sufyan wimo e kono fi alhaali yimɓe ɓen to Badri kono toon fewndori kono humpitorɗa o he ɓen ɗon ɓe foolama ɓe fof doguɓe dogi nangeteɓe nangama wareteɓe warama on sa o yeƴƴiti tuma ndaari o inni kono ɗe paɗe maɗa fewndori kono fi ɗe paɗe maɗa fewndori tawi mo jogi ngala himo rondi ngala himo tambi ngala himo yaha o wattaki paɗe mo sikkude mo watti on sayi o inni o mi anda miɗo wattiɗe mo tambi noon ngala himo rondi ngala o inni o mo wattiɗe mo watti paɗe ɗe on sayi ɓe jali mo noon ɓe inni si tawino ɗamarno hakkillaji ɗiɗi si ɗe hakkille yejjiti ɗe anditeno e jaka fenay woni ɗum ɗon lolli honde a jaka ko fenowo Allah tawi jippini ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi yani ɗen andi noon qa'ida mo tawata on ko jokka ɗum e nder sari'aji ɗin ko al ibratu bi umumi lafsi la bi khususi sabab ko jangante sababu nuzuli ko fi yoti heɓu ka ɓaara haala kan e ko e ka fawaka andugol ɗum ɗon ko sabu ko jippini aya o haray ɗum ɗon koyo oti andu si goɗɗo nodditike fenande tawa e banu adama on Allah subhanahu wa ta'ala tagirali hakkille makko ɗen fiita ɗe ronku yejjitude o tagirali hakkille ɗen yoɗi wonu renade ko noon kadi fillama e morde e Mujahid wonde nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama o ƴettuno Zaid bun Harisa o watti mo ɓiɗɗo wan wonirno noon ko ɗum woni aada on ka jahiliya o rinɗinimo atto islamu arde ɓay noon nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama jombi Zainab bintu Jahas alyahudi ɓen e naafiqiɓe ɓen lollini wonde e nulaaɗo jombi ɓeygu ɓiɗɗo mum nulaaɗo jombi ɓeygu ɓiɗɗo mum on sayi Allah subhanahu wa ta'ala jippini noon fennugol ɓe wonde wona ɓeygu ɓiɗɗo makko o jombi ɗo dey
ko ɓeygu nodditaɗo ɓiɗɗo fiyo ɗum bontu no anda goɗɗo jombata ɓeygu ɓiɗɗo mum yo ande wonde aɗo oɗo na ɓeygu makko na ɓiɗɗo makko ni ka haqiqa o jippini wa ma ja'ala adiyakum abna'akum. Imam Bukhari rahimahullah imo addi tugorde ka sahihi makko ka sellunde makko tugorde nden yetti Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma o wi wonde kanko Abdullah ibn Umar hari men noddata Zaid ibn Harisa men innamo Zaid ibn Harisa komin wi'aynomo ko Zaid ibn Muhammad ha Allah jippini uduhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah on say men acciti wi'ugol mo Zaid ibn Muhammad men watti noddirgol mo inde haqiqare nde men innamo Zaid ibn Harisa. Harayno jeeya e aye e ñaawoje sari a jippiɗe e ɗeɗo ayeje jowi ko ɓucca no yaaji ha kono ko jigi tun joopagol. Karam koɓɓe no landi e ko tawata no feññina ko laaɓi poy si tawi goopol no yana e annabaɓe mbimana hiɓe bonna ka sariya hiɓe waɗa gedde. Annabaɓe ɓen ko reena kala julɗo jokkuɗo sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam jokki laawol moƴƴuɓe ardiɓe ɓen haray himo fiɓi wonde annabaɓen faljata. Annabaɓen ko reenaɓe ka nder diina ɓe faljata koye ɗum waɗi ɓe tabitata e faljere nde hay ɓe fokkiti worgitade Allah lanɗo on dartinayɓe ɓe faljata few ko ɗum waɗi ko ɓe reenaɓe e faggitagol junubaji ɗin few ko waɗi ko Allah rini ɓe yeddata yamirore makko nden sabno ko kamɓe woni ñentinteɓe tagu ngun. Si tawino ɓe yanayno e faljere ɓe lutta e mum ɓe yana e geddi ɓe lutta e mum hara e ɗoftagol ɓe waɗɗanoki ko ɗum waɗi si Allah rini ɓe junubaji piwota ɓe faggito junubu. Haray nulaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko rentinaɗo e ɗoftagol naafiqiɓe ɓen e ɗoftagol yedduɓe ɓen ko mofte ɗen rentina ɗum fewtina noddan ɗum e nulaɗon sallallahu alayhi wa sallama wano woniri noon si tawi musidal no yewtede ko mawɗo musidal ngal tuggete haala e muɗum ko anon kadi si leydi no yewtede ko lanɗo leydi ndin haala kan tuggete e mum kono haray no anda ko jama an wona wolanede. Ko ɗum waɗi si tawi ka lannode yewtere bimana lannode on aya ko daali inna allaha kana bima ta'maluna khabira o wi'ali kana bima ta'malu Allah laatike ko golloton kon holli a ko mofte ɗen yewta ko ɗum o lanniri aya on o wi'ali Allah no andi ko gollata kon yo Muhammadu ko golloton kon o wi ɗum ardi e sigatul jam'i hollugol ko mofte ɗen faanda ko waɗi nulaɗon kan ɗoftata ko kefeero ɗoftata ko naafiqiijo ko anon kañum kadi o woopata Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ñaawore ɗimmere nden ko ñaawore nandingol ngol nene mum e ɓeygu mum nandina ɓeygu mum e nene mum wano wonirno noon ka aadaji jahiliyankoɓe hari ɗum no konteteno cergal ngal tawata harmini debbo on harmande poomayankore wano woniri ni nene uti haray no harmanimo harminande poomayankore hari hiɓe konti wonde nene on ka dambe si tawi woni ɗen goɗɗo nandindini ɓeygu mum e nene makko ka dambe haray woni wasi tawi ko nene makko ka dambe ka haqiqa tigi tigi ɓay noon ɗum hari ko fenade saria islam on ari bonniti ɗum ɗon few o tabintini noon harmingol wonde no harmi nandingol ɓeygu mum e nene mum ɗum ɗon no harmi dagata ko few ka goɗɗo inna ɓeygu mum mi wattima nene am ma mi wattima goɗɗo e harminaɓe amɓe ɗum ɗon fof no harmi ka saria kono si ar wadde oti faggitike on junubu haray o bonni kono haray mo wawi wadde kaffara fiyo ɓeygu makko dagitanomo on kaffara no janta ka suratu almujadala rinɗingol dande si yoti no mari so mara dande rinɗintende o hoora lebbi ɗiɗi jokkodirɗi si tawi woni himo nawni tawi o wata horde lebbi ɗiɗi jokkodirɗi o ñammina miskimɓe 60 e hoore suɓagol ala yimɓe buyno toon sikkay awa ɗin kaffaraji ko suɓeteɗi nano siɗa mari dande rinɗintende dagatako ka hoora siɗa wawi horde kadi dagatako ka ñammina si tawi no ko suɓete ɗum mo be suɓoto ñammingol ngol kono nano sari am wiiri ko sa ya waɗ ɗum ɗa sa wata ɗum ɗon non waɗa ɗum ɗa sa wata ɗum ɗon waɗa ɗum ɗa
haray fo muɗum holli wonde so yotti waɗi kaffara on hande kadi ɓeygu makko dagitani kemo kono atto o wadde kaffara on haray ɓeygu makko no harmanimo dagata ka ɓe kafa mbaldi fewdo ɗon ko be o rimɗina dande ma o hoora lebbi ɗiɗi jokkodirɗe ma o ñammina miskimɓe 60 e hoore rewnidirgol wona e hoore suɓagol haray no hikki ɗon ɗe ñawol tataɓere nden haray ka nder l'islamu dagata ko ƴettugol ɓiɗɗo goɗɗo watta ɓiɗɗo mum ka haqiqa waɗam wasko ɓiɗɗo makko tigi tigi hara ko ɓiɗɗo ronowo ma ɗum o noddire inde makko nden tigi dagatako ɗum ko jeeya ɗum e junubaji mawɗi ari e hadise Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wonɗo ko sahih Bukhari e Muslim wonde nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no maaki mo nodditike goɗɗo goo tawana ben makko ka haqiqa o dambitike e makko ma haray oɗo ɗen kuddi Allah jippike e makko e kuddi malaika ɓen e yimɓe ɓen fof ɗum on hadise no selli nimo ka Bukhari e Muslim yani dagatawo ka goɗɗo inna baba goɗɗo ko baba mum dagatawo ka goɗɗo kadi inna ɓiɗɗo goɗɗo ko ɓiɗɗo mum si wona e dambugal teddingol tum wono fewtirta ni karma ko ma wiya baba en ma fewta ɗen tedduɗo ma mawɗo ma innamo baba en ma wiya baba gorejo ma baba en ma wiya mawɗo maɗa baba en ma wiya ɗum neɗɗo tedduɗo inna baba en toole ɗo baba en seene ɗo baba en nafeɗo ɗum ɗon no anda ko baba en teddungal wona baba en dambe ma baba en haqiqa amma yaya nodditoɗa baba e hoore fenande inna ko baba haqiqa ɗum ɗon haray dagatawo ka sharia ɗum ɗon no harmina waɗtake amma noon ko goɗɗo wiyata tun yabani en ɓikkun an nayi ara ko yurmingol o woliri ma teddingol ɗum ɗon haray Allah ala e mum ɓay haray na ka haqiqa ko dambugal e teddingol haray ko ñawol naɓere nden si tawi neɗɗanke anda e aranɓe sakkitiɓe yoɓe duumo e kulol Allah ngol no wawi wano tawirɗa goɗɗo ni no dari inno daro ɗon habboɗala a tawimo dari wiɗamo yo dar ɗum ɗon ko holli ko yo duumo e daragol ngol no jeeya e sartiji limanu fawagol e Allah e dendaningal fiyakuji ootiɗin ɗum ɗon kadi no jeeya e nafoore ƴettande e ɗeɗo ayeje no jeeya e nafoore ƴettande e ɗeɗo ayeje wonde tindi ko jahiliyankoɓe ɓen tindayno ma konguɗi ɗi ɓe wolayno ma kiiti ko ɓe hiitotono e penale ko ɓe wolayno ɗum ɗon fo saria islam on e tabintinali ɗum ɗon saria islam on no rentini yimɓe ɓen e ɗin ɗon piiji ɗen penale ko ɓe wotuno e aadaji ko ɓe jokkuno wa noon kadi no ƴetta e ɗe ayeje wonde fiɓugol wonde ɓeygu muɗum nandinaɗo e mum wonta e nene mum tigi ɗum ko jeeya ɗum e aaƴanɗe ko jahiliyankoɓen aaƴotono e tindi maɓɓe e penale ko ɓe wowi islam on harmini ɗum wa noon kadi no ƴetta ɗe ayeje wonde ƴettugol ɓiɗɗo janano watta ɓiɗɗo mum reedu ɗum ɗon kadi no harmi dagatako ka islamu dambitagol e mona ben mum ma ƴettugol ɓiɗɗo janano watta ɓiɗɗo mum wona a ko ɓiɗɗo haqiqa e wattamo ko e ronoɓe ko nandi e mum woni ko fattu woni goɗɗum ngo fof muɗum oti wontata ɓiɗɗo dambe wa noon kadi no dagi innugol siɗɗo muɗum mo tawata wona siɗɗo ka dambe innamo ya ahi ma ya ukhti ma yabni ara ko e teddungal tun wowlira no dagi Allah subhanahu wa ta'ala sabu ko yurmete ko jiya e makko ɓen ko ɗum hatta o nangira ɓe falje ko ɓe faljata kon alay 10 minutes luttuɗo ɗo on hollino ɗon noon en jettanayi ɗum ɗon lande fewndiri ɗen ko ɗum waɗi hadi ɓeɗen yajinde aya on ɗo ɗen fiyen heɓu o 10 minutes ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal